Üst üstünçeki olarak bu kadar sağa sergar bar nehilen yaksanın üzgümüt bire. Hülbesıl higer kin korakka John aksana 32 tığınçağa tiye elbette. Manıqa John olarak jette 35 bırıyan sobotlar aksanlara hetton bırıyan tiye olatta. Atı ergene biyektere biyon bırıyan kanata. Ondan bu tutuları bartın türden sıl anara tüger ulağa kitbi jokuske dağı gres otnan kaçyer. Spesialistler belirtilerinden iki tane hürbesel gaderi jokuska korat irdir uotun kımtata 500 megawatt tekne hektar. Oçatugar bugün üleli turar 300 megawatt gres kaybat turukta. Manı bahara saltan korak kıtıtıgar bülülür trasör düger 2 gres tututun buraya iki tane 12 saltan sağlanan gün bugün ciğerleri itinden kaçır utun setime tabdalla turar. Jokuskay korat alaqta axtaray düğüllere bolu, eti kösten aspet fragmen 2 sıllaqa bol bütügen. Kıhın törden kıradıstim nüturdağına 2 çağız kurduk stansiya sağalanan ıksal bolasız pıtta. Jolga stansiya töptörü çölüger tüherenler gün bugün üleli turar. Olaran bastıkı gres resursata tümüktenen ererin beletiller. Uğulin regionu higer törden sıl ustata manlık bağırağa stansiya tutulali ki 2 gres bastıkı oçarısın bu sıl tümükten ite ülağa killeren sağalır bulanı aktar. Sana stansiya anarda soğutunan ere bol bakka itinden emiye kaçıyağa. Ol tümüger jokuskay korakka üleli turar süyüz kateline sol büyön söp. Anı kıhınga deri bastıkı itita kaçaydan ıqtağ onu uota bereliyahtağ sana stansiya ületin Aleksandra Xlopkova materialgar. 2 gras tutuda tümüktenen bilin sürün üleler haburuduvanyanı tangı ülete hıtılar. Bu manan Jokuskay korakka u sitime ona uat linyata üstürinen baraga. Okurduk bir linya Jokuskay korda kaçı yaktağ bir linya tabağandan ilin engerdeki baraga. Ondan ühüs utaq hatın ürağanan nam uluhun kaçı yaga. 2 gres etitini ona uotu tenginen birer elektrostansiya bolar. Uapsaya gres tututun bastaki oçartıgar sürbe 6 milyar tüp görüllü bit hennekitin bu tutu kıyığınılağına Jokuskay gövleli turar orukku gres gamtata kıtçıqtaq. Тет газотурбинный установкалах bu объект полностью уля киддагана Jokuskay корат, он на центральный энергорайон полностью современный стандарт капитир отнан итинен качылар болалар. 2 грестан опсая тыгынча километр усталах электрической энергияны тердер линиялар тардылыктыра. Бу түмүгөр сылга саңа станция ортотунан тыгынча 404 миллион киловатт уат, онна тыгынча 905 гигакалорий итити неңири доңоран тахарыктак. Ягрес 2 станцияга саңа автоматика системалары, оны кытары сетим высокочастотный карасхала оптоволоконный связь киререкетехиллер. Бүгүнгө батаканалдан келер у сетимин тардасылжалар. У станцияга кирен сылыян төттөрү кин коракка түйөктак. Үлени күһүнгү тымнылар түйөктергер диери бүтерер булан турар. Онон саңа оттук кемигер Jokuskayы 2 грес сылаһынан качыйра күтүллер. В сентябре месяце нижняя площадка уже должна прессоваться и, в принципе, готова уже к выдаче тепла. По станции самой выдачи электроэнергии, пробные запуски будут происходить уже в октябре месяце. 2 грес 9 району кин кораты уанна чукастагы сатар бөхөлектери отунан туханынан 94 бирген, уанна ититинен 54 бирген качыяктак. Маныхадагатан эттекка 2 грес тутутан ардас чуга сергенере болбакка әлүнө бен өңгө берегер таксан. Маяга тутулубут станция олокка кирдагана бүтүн элиннеги от ситимгер колбонуктак. Очотугар үрдүк күрүлөк от сахасирен улаханан аргар түгүрүчө тардыллары күтүллөр. Бүгүнгө 2 грес тутутугар 2 сменаннан тыгынча 400 кихити бүгүрөр. Балар бары керете быстах кемге тутуу биреметигер наймаланан келбиджат. Онтон барагая бие күлага кирдагана саңа өлөм эстете таксара сарбактамат. Маныха толорачу Якутсэнерго компания станция үлелен сөптөг жону номно үлага ланерер. Саңа өлөм эстетин тугунан ихитиннери терилте сайтыгар бар. 2 грес бу сыл бүтүүтө келер сыл саңата үлага кирере булананар. Бүгүнгө үлахамыта 2 йынан калан херебиллер. Александра Хлопкова, Иван Семенов, Сахасире, күнтөн күн.